mau kemana sih, Pak? Jangan banyak ngomong, ikut Bapak. Ano, mau kemana lo? Ikut Bapak. Iya, Pak. Daripada lu main melulu, mending ikut Bapak lo. Pak. Ini mah mau ke Bukit Tengkorak, Pak. Memangnya kenapa? Ayo ikut Bapak. Pak, kok jalan sini? Biar cepat. Pak, takut, Pak. Laki-laki takut. Kayak cewek aja lu. Ayo. Nyesal aku punya murid si Demong. Mentang-mentang sudah hidup senang, tidak ingat sama gurunya. No, guru Bapak, no. Guru Domi. Serem amat, Pak. Ayo. Guru, bagaimana kabarnya guru? Murid durhaka. Mau apa kamu kesini? Guru, ini anak saya guru. Takut, Pak. Mau kemana, no? Ular. Takut, Pak. Pulang, Pak. Ano, sini, ano? Anak sama bapak sama aja. Baru datang, sudah balik lagi. Action. 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 Nyesal aku punya murid si Demong. Mentang-mentang orang tua. Action. Mentang-mentang sudah hidup senang. Action.
sabari nu Kasudin ya. Domi sabari nu Kasudin. Action. Takut pak. Action. Kemana Ono? Takut pak. Ono, sini Ono. Action. Bapak sama anak sama saja. Action. Anak sama bapak sama aja.